Dari Mama Ridho ya. Bismillah, Samaria, bismillah ya. Ya wis. Tuh, belum nyanyi udah mau disawer nih. Tapi sawernya di bawah aja. Lah kok nggak ke atas? Seneng di bawah. Padahal enak di atas. Enggak. Di atas aja mah. Mama Ridho. Ini keluarga besar. Oh gitu, mantan majikan, Masya Allah. Seru kula wong beli duwe, wong ngeblesat. Mama Ridho sayang. Ngangap. Aduh, akunya jadinya gagal fokus. Ngomong kasar, beri minumi. Mama Ridho. Mama Ridho. Mau dilanjut apa gimana ini mah? Lanjut ya. Oke. Suka terima. Ayo keluarga. Siapa ini mah? Ya Mama Sahaya. Saling mata. Pas saking gantengnya, saking ringi-ringine. Mama siapa ini mah? Terima kasih. Keluarga besan ini teh. Keluarga besan terima Dari kasih. Kalimarut, matur supanuwun, terima kasih banyak keluarga besan. Mama Ridho. Mama Ridho. Mama Ridho. Mama Ridho. Mama Ridho. Mama Ridho. Luru bae wong sing ayu, bodi mulus sing masih lunyu. Mantan majikan Mama Ridho sayang. Apa nih sing lunyu ri? Anu nih orang Mama Ridho. Mama Ridho. Mama Ridho. Mama Ridho. Kula beli nemen-nemen yen kakang wis ora demen. Mama Ridho. Mama Ridho sayang. Hai. Mama Ridho sayang. Mantan majikan, majikan, mantan majikan, mantan majikan. Yen kakang wis suka terima. Aja manas, manas ning mata. Mama Ridho. Apa saking gantengnya, saking ringi-ringine wong lanang hidup kakang bae. Matur supanuwun Mama Ridho. Mama Ridho mantan majikan. Duwe saking Terima kasih. ringi-ringine. Kembang orang fokus orang. Oh iya. Terima kasih mantan majikan. Ternyata mantan majikan Acong. Di Kalimarut. Iya. Oh iya. Sama siapa sih Ri? Mama Ridho. Rizky Ridho. Loro bae wong sing ayu, bodi mulus sing masih Oke, Ri.